ام هرتم دبیزن کو کره باکور جهر تشتی دوره گمارون لسره کمونیستکه تونده و پرانیا ولاتان پیوندی آخوا پیرنینه. گلو چاوا دبکو لگوری آمارن هی سالانه 10 میلیارد دلاری لارتش آخوا خرج که. وان پریان جو کرتینه و حتی خرجی نافخه چاوا دابین که. دبیجن در دور ساده 3 تا 40 دهاتا نافخه لارتشی خرج که. او نشان ده دناوا ولاتین جهان ده ولاتی کو هری زده جداهاتا نافخه لارتشی خرج که کره باکوره. که ام بنیرن او وان پریان چاوا دابین که. کره باکور جی و کره باشور چافکانیم بن عردی یم باش توننه. لیل کره باکور هنه کانین هستن و کومره هنه او جینه دوی آسته ده کو هنارده که زیده بکه. پشتی شر نافخه کوره و پارچبونا و کره باکور 195 هستن و کومره هی هنارده چینه دکر. بوسا بردوام دیگه حتی کو دیگهجه کیم جونگ اون. د سردم آویده لوی ولاتی خرجیه که دنجی زیده بو. چه کرنا چکن اتمی. یا بالکش اوکو چکان چه دیگه او دجربی نجی. چکا اتمی اکو هری داوی لکوره باکور هاتی جرباندن د سال 2017 ده بو. پشتی وی همو ولاتین جهان گمارو دانین سروی ولاتی چینجی دناوده. گمارو هری گرنجی انجمنا اولکاریه یا نتوین یک بوی دانی سر کوره باکور. لگوری بریارن و تو ولاتی مافی خانینه که جو کوره باکور کومر هستن و خوارن دریایی بکره. او 195 هنارده کومر و هستن یا جبو چینیجی راوستیه. او یک دبه سدم که آبوریا خراب کوره باکور خراب ترشی ببه و برچیبون سری هلده. جبروی کوره باکور بچینه را پیوندی دیگره و دبیجه دفعه هنجمه را تشتکی بکن. جوخا اونیدی هستن و کومره جیجمه ناکرن. چینجی دبیجه او کار گلگ برچاوه ام نکارم بکرن. اگر دخوازی کاره که بکی که ام بکاربم بکرن هنک تشتندن ین وک ره بجانک و پورین پروک چه که ام بکاربنشته بکرن. یا بالکش او موین خوازایی جی چینه هاورده دکن و دکن پروک و پشت ددن چینه و او جی دفروشه جیهانه. حتی گلگ پدوین جیانی ین وک برنج گبره و گلگ جورن خوارنان جی چینه تینن. یعنی اگر چین نبه کوره باکور فلج دبه. چین گماروین لسر کوره باکور جی ندیتی وده با آوائه که ناهل اولاد بمره. والحاصل چین بفیل و فیتا برهمین وی ولاتی دکره. گلو چاوا. کشتین کوره باکور هستن و کومره باردکن و دچن دریای ناو دولتی. جبو که بالا کسی نکشینن سر و دانستاندنی کشتیک تی باره وان وردگیره و لجه کدن ده کشتیه کدن. افکار چند جاران دوباره دبه حتی که شوپین خواهونده دکن. دداویه ده باردگیجه بندرین چینه. کوره باکور دبردلاوی ده پترولو پران وردگیره. بگومان او نکارن وی پره او قاسی حسانی جیب کن. او کار برای مافیا این هونگ کونگ و ماکاو تکرن. او دزانن که بچه آوایی وان پریان جیب کن که تشوپ لپای وان نمینه. والحاصل دولتا کوره باکور خرجین خود آبین دکه. لیا که سر راست نابر روشا خلقی وی ولاتیه. لگوری آمارین گوگل 142 خلقی کوره باکور لجیر سنوری برچیبونه دیه. لی افجبو کیم جونگ اونگ نگرنگه. پیونگیانگ هنکی خوشک گریه و بشه دنیا ولات ویرانه. لکوره باکور ریبازه که دنیا پیدا کرنا داهاتی دامزراندنا هکرایه. کار هکرین تین دامزراندن هکرنا جزدان پره دیجیتاله. گلو چما هکرین کوره باکور زیدتر پرین دیجیتال هک دکن. چما پرین د بانکایا ده هک ناکن. جبر کو پرین د بانکایا ده دکارن بیوگراندن. لی کریپتو دما چو ایدی نای بگراندن. گلک تصور دبیجن د سال 2024 ده هکرین دولتا کوره باکور نزدیک 1 میلیارد و 300 میلیون دلار پرین دیجیتال کو پرانیای بیت کوین بون دزینه. اف هجمار گلک زیده لی پیکانه جبر دوی خرجیا 26 میلیون کسی پیدا بکن. اگرم بگشتی هکرنا پرین دیجیتال د سال 2024 ده حساب بکن صده 6 و هکرین کوره باکور کرنه و صده 40 جی ین همو جیهانه. جبو ولاتک وی که کوره باکور کو حتی قرک دناف گمارویا ده پرین دیجیتال باشترین تشته. جبر ندکنی به حسانی بدست دخن، به حسانی دکارن لحمو جیهان خرج بکن. وک نمونه اگر جا امریکا بخواجی تشتا بکرن، امریکایی فیلم ناکن کو کریا جو کوره باکوره.
کارێکە دنیا ku bi salaya Kureya Bakur tê de pispûre çêkirina $100 ye. Nediyare wan ew teknolojî ji kur bi dest xistiye ji ber $100 wisa çê dikin ku sedê not û nehwekê rast e. Wan pereya jî yekser dişînin kazînoyên Macao. Li wir ew pere tê spîkirin û derbasî bazarên cîhanê dibin. Dibêjin salane qazanca Kureya Bakur ji çapa $100 $25 milyon e. Ji bo welatekî ne hêjmarek zêde ye. Lê ji vê zêdetir jî nikarin spî bikin. Ji ber wê bibe gef li ser aboriya Amerîka û ew jî qebûl nake. Di salên dawiyê de çavkaniyeke dinya da hatî ji bo Kureya Bakur şerê Rusya û Ukraynayê. Çekan difirûşe Rusya û serbazan bi kirê dişîne şerê Ukrayna. Di heman demê de ji bo karê avahî saziyê jî karkeran dişîne Rusya. Lê ew karker pere nastînin. Tenê cihê xewê û xwarinê didin wan. Pereyê wan jî dewleta Kureya Bakur distîne. Bigiştî Kureya Bakur bi gelek rê û rêbazan pereya peyda dike. Lê ji sedê notê wî pereyê li artêşê xerc dike. Eger Kureya Bakur jî wek Kureya Başûr giringî bi pîşesazî û teknolojiyê daba niha ew jî nekêmî Kureya Başûr bû. Lê mixabin dewleta wê komûnîsteke tundire ve ku Almanya Rûşhilat jî newsa bû. Giring e ku em bizanin piştî şerê cîhanê yê duem Stalin dixwest komûnîzmê derbasî Japonya jî bike û nehê li Japonya bikeve destê Amerîkayê. Lê dema atom li Japonya xistin, Stalin tirsiya û dest ji wê xeyalê berda. Lewra Japon nebû komûnîst. Eger ew çûban û Japonya biba komûnîst, wê wek Kure bibaya du parçe, Bakur û Başûr. Dibe vê yekê jî bêjim, dema Amerîkî derbasî Japonya bûn, hewldan aboriya wî welatê zû pêş bixin, da ku fikra komûnîzmê ji nav xelkê wê derînin. Ji ber wê piştî 15 salan ew welat bû xwediyê yek ji bihêztirîn aboriyên cîhanê. Destana parçebûna Kureya Bakur jî balkêş e. Piştî bombeyên atomî li Japon hatin xistin bi 4 salan, Sovyet jî yekem bombeya atomîya xwe diceribîne û dibe duemîn hêza atomîya cîhanê. Piştî wê bi çend mehan derbasî Bakurê Kureyê dibin. Dîtin Japonya ji dest wan çû, nexwestin Kure jî ji dest bidin. Amerîkî jî ji başûr ve derbasî Kureyê bûn û şerê Kureyê dest pê kir. Wî şerî 3 salan berdewam kir. Di dawiyê de ew welat di navbera xwe de dabeşkirin. Ku hîn jî Kure du beş e, Bakur û Başûr. Başûr wek Japonya û Bakur jî xirabtir ji Vietnam û welatên dinyên komûnîst.